Kuoneka
gutya mwese mwigire Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. None turataramye kandi twasenze Imana nyine dufite amasezerano yo kubigenda neza. Abantu ni mwigire inyuma gutya. Mwigire inyuma gutya kado mwigire gutya. Pasiteri naze atwakirira abantu. Karibu tumukomera amashi menshi. Atwakirira abantu. Mugume nyine muhagaze nimwicaraga nuko. Usubizemo gato gato gato. Subizamo gato. Uvanga twahareza. Murakoze cyane. Mane bagiriye neza. Thanks. Yes. Amen. Yes. Yes. Amen. Yes. Hallelujah. Abagezi nubwo bababaswa ntibazayoba. Hallelujah. Nubwo yaba umwana muto azagerayo. Abagezi nubwo bababaswa ntibazayoba. Nubwo yaba umwana muto azagerayo. Abagezi nubwo bababaswa ntibazayoba. Nubwo yaba
Mwicare wa musenge ndakuvuga. Haleluya. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe sana. Nitutagira umutima mubi byose biragegwa. Mureke impagarara. Hagarikira umuntu higisha umwe kandi uhagarikiye n'abareke dukomande. Bwana sifiwe sana. Hariho systeme y'intambara kandi abasoda natwe turibo niko birivuga ngo ntawaba musirikare wa Kristo Yesu ngo asubira ajyamire ngo bakinejeje shefu wiwe. Bwana sifiwe. Haba systeme iyo ubonye inzoka ukayibona kuri televiziyo yawe ariko ugakenera ngo uyicishe inkoni imwe tuzi ureba igihombo siko uvuga ngo iyi nzoka ntigendera garuka ko mu mwana ngiye gukubita inkoni imwe ihwana na televiziyo igihombo kigira ariko umwanzi apfe. Bwana sifiwe. Hari ibyo tugiye guhirika. Bwana sifiwe. Tutitaye ku gihombo cy'icuya n'ibyubahiro bamwe bafite hano n'imitahe yabo mu minota 2 nitwica gahunda. Felix amenyereye vuga butumwa yobwiza mu minota uha utekereza mike cyane kandi akanyugwa. Haleluya. Guruka papa. Inkoni imwe umwanzi ahabone niyo nkoni. Dukomere Imana amashyi menshi.